Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasenjuk ginong dedok masi kebadan hapok kasyatri jongka Khasi and Jaintia Butchers Welfare Association. Haka henry terek unaitung arjar khat kendai kalapan benapai ba bahkan wengno ia kejing yakhi ban sange kejing de ia kedok masi harilom Khasi ba Jaintia hadian ba sorkar jela kala shim ia karai ban wat ia kilenti ban wengno ia kejing jong ginong dedok masi. Hakajing keren bat kilat patai kubor, hakajing lang kabala long hak Shillong Press Club. U Presiden Kaseng uba Generous Warlarpi. Ulai itu ba Kaseng kalap pediang sengubhaya ke jing shimrai jong sorkar jela ban penkub borno hakatanat Animal Husbandry and Veterinary ban ai ke Health Certificate bat ke Shalan Transit Pass na kebenta ban khayi masi hapok ke jela kebalong ru kum shibenta ban telakam ya ke jing khayi tu iki masi sha Bangladesh. Hakajo kapor ulai itu baka seng kala shimru ya karai ban sapelong ya ka yaude masi balatip kum ka Meghalaya Livestock Market ya ka ba on sabu ha Bernihat tat ondala yo ya ka jing ai jing bit lane ka no objection certificate na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Na kalian jungi Khasi Jaintia Butchers Welfare Association. Saya penong ya meeting bukan tak resmi. Hadian kami lagi makilat patai buah. Akaban kalian jung Deputy Chief Minister Taiba Prastun Song ila sim khia gani ngakam jungi da kaba inte la kam gani gajing ya kemasi sepok kari Bangladesh da kaba kin buat nanti ya gani ka head check up kabala penyak da veterinary department kumju ru hakaban ai ya ke jalan transit pass na kalian jong ke nika department di nakaliang jungi niladak ke jing semua komen kebakan dai kesian ke beningkong apo karkom trekam ke jungi keban nakaliang sarkar ke sikya ke nika bita di halor ke nika bita nakaliang ke jungi kum ke association nilakhat ke meeting ya keren bat nila sim ru ya karai bangin penkut no ya kani gejing sange jongi man thiet masi bat ban sedang ban plie biang ni dukan ki jongi na hadir kani te ke e ka ba ni la kham su shngan kalong ke e ka ba na du ki por ki ba shwa ni la ju ye kren na ko por kalong ba ni bu ka jing sngo khya du ta ba na kaliang ka dor ba hima lada ka ahi ya kenika tipi kuma nagaliang ka hima kalong ka e bakta ingi hadu data mar kuma kalong ni kuma mina jekren hadu nongwayo ju nadu ka office usi ka hima meliam kalong ba maki hakanu kono ka masi ka ba mi na po kayo masi ki ai maki ya ka destination se e bakalle te kun ka sangi persa jor ba ka ni buta namar bangi sngo bagala kata sisa yang kum kinong odok hangni hapo kari Khasi Jaintia namar baro kibrio kiba jumlian man penya ini masih sepo kari Bangladesh kiwan hakasur kum kinong odok ndai nakaliang jengi kentak itu kibrio bat kani kalau penlong layan hadu kata-kata ndai kumangila jia dawahi na por sapon tu kita Islam ki bahaswa kumalakap Islam tamenta kalong ba niong bahkan ka jinglet ke masih sepok kari Bangladesh yang usia un penya yang kayo tang sisin stio ndek ai kata ke jing dawang jongi kam sima koi hangnu tak adu panika klip mat ka pamanta ka ba nagaliang jong kasaka kala kular lam ye ka kam ke jongi hakaba maki kila shemye ke jing klip hakaba katla katya nagaliang kasaka kan yale ini ban persang mate lakam yang kini jinglet kemasi sepok kari Bangladesh. Pengi nakaliang jungi nila persak jur dia ketika yo kebadan hapus para. Ketika ke pengilai keren hawas sedang ya ketika yo nakaliang jungi ni kuasu tiba mentar ni keren keju kesur ke pengilai persak hawas sedang bat mentar ni persak.
akan minum le bantiet ini mesti long pi on tu tu jara po banihat tertumuk kani pak long mentah tumuk binti masih naik pak pumakalong mentah kadon kejaka keba nakalian kujungi ngilang berkre maakli ndrei kawai pak kalong ba nyimpat yo ya kayosi ndrei kani kawai kayo kabladon kala kan syai kani ka yo keba ka Meghalaya Livestock Market lum nong rim bernihat hangni nakalian juga sen kujungi nila sim ya kara bagi penong ni kini kayo hakani kejaka nei mo malah keren syai ka sarkar kalau ba nakalian juki kin numla ban ayaka salam nakalian juki ndai maki kin sulong betang kun gitrayo ndai ka hakabaya dei bat karkom kit ini mesti ya ketangi syania apa kesipunya jangka sarkar lembaga veterinary department Sakaway pak kayo kay dia. Sakaway ka kamdai kayo ka stop ka banila subu nomor ba ngila perkhat hi bangin namla hi bangin yai tengsa gini ka jingsange kejungi ngila su perpan ya ka dis council kamut kan chu ai tang kom ka temporary stop kani ka jaka ka dai hang tai po narbong ka baha po ka jimpet jong usim karang bet ka bangi ngin thie kan dai be hangta habana kalian kejungi rengkat pa sarkar hangta haba ki menjur nomor kumal kerja baga help check up kan dan tang aku bagi jeka di hangta ni ngak